Umudanwa ariwe muturage wo mu gihugu cya Denmark yazengurutse isi mu gihe cy'imyaka 10 nta gukoza ikirenge mu ndege. Mwakwibaza mutese mama urura amaguru w'umudanwa niba atarajyaga mu ndege yagendaga niki. Iki kinyamakuru La Presse kivuga ko yitwa Torbjørn Pedersen w'imyaka 44 y'amavuko mu rugendo rwe Tor nkuko bamuhimba yifashishaga gari ya moshi, akifashisha za bisi, akifashisha ubwato cyangwa se agakandagira n'ikirenge mbese akagenda n'amaguru. Kuva yahagaruka muri Denmark ku itariki 10 Ukwakira 2013 kugera ubwo tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka yageraga muri Maldives, ariho hantu hanyuma mu rugendo rwe ibihugu byose hamwe yasuye ni 203 mu gihe cy'imyaka 10 nta kuruhuka. Yivugira ko ari ubaye uwa mbere mu kwesa ko gahigo ku visi yabaho, bese yabumbwa na rurema akanyura mu Burayi bw'Iburengerazuba kambukiranya Amerika nyuma gakomereza muri Afrika, Uburayi bw'Iburasirazuba bwo hagati mbere yuko ashyika muri Aziya. Aksavera ku gatatu w'iki cyumweru nibwo abaturage bo mu gace k'icyambu cya Aarhus muri Denmark bagize batya babona kabunga arabungutse n'ibyishimo byinshi ati ndanezerewe bitavugwa kuba ngarutse iwanjye muri Denmark nahoraga ndota uyu mwanya none umunsi n'uyu. Ngibyo byarura amaguru Tor Pedersen wamarishije isamaguru mu myaka 10 nta kwiteza indege nk'uko abubu bakunda kwivuga. Wapi ntabyo kwiteza indege, yafataga gari ya moshi, agafata za bisi, agafata ubwato cyangwa se agakandagira n'igitsi nk'uko abubu babivuga igitsi n'ikirenge. Ni nuko twanzuye nitwa Nyirarukundo Aksavera. Wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Tuzasubire ku munsi nk'uyu ku masaha nkaya, nimukomeze mugire ibihe byiza. Naho butaha ciao ciao.